Hakakot, hakakot. Kublai hajangu di Pajba jong ke Maulai konstituensi. Kadi krui pilaya lum hakadi kejaka. Kamtam ngap ngasngo bagade ban panmap arti ajat ya phi kitrai dukan pilaya wit hakajing yade hakajing tit map blem tang sipor ngimkwa ban pentut palat hanrei ngim ban se namar kani gede kapor ban pensyai yakin nongrim jong ka parti bat ki wei ru ki political party ki juwan ya kaban pensyai ban persgotu koblei si hajarmu kani ka meeting ka bacai-jai ka don purom ka basretenat hade kata-kata serpang ngai koblei ya iba tebor patau u local MDC jo ke Maulai u belalum lalang katne bat kamtam u baju deiru u jingken ba na Maulai konstituensi hangtei hato sekretariat dei une uramba ubangaken mau haden jong ka election ar hajar ar polai ujuan yalam kikin hon lane kire ramba kinongkit kam snong kinongkit kam tau saka kamra trekam jonga baca ka kamra trekam jong chief minister koblei si hajar wo ba tebor pathau wat lada pisa kawang mau ki ong wat jule MLA hanai nga ong ya pi dei ubreu ubas ngeurit pi dei MDC bat piwan yalam lem ya ka jing ya ka kia ka son jong ki nong song snong hap ka benta jong ka Maulai konsensi berok kawe ngai koblei kerpang ha ka por i kandidat jongi Dr. Ampri ne la lepai bat ila ai ya ka jingkren ga babang ga batiang bat ila ai ru ya ka jingkular hakmat jong piki Pajba barok ngai koblei kerpang yo bakit ubala ba jingkren mene we ni ki samla rangba bat kumju ya i ba ebha semle u MLA berin jo ka Maulai koblei siajarmu ya kinongkit kam juga parti hakani ka blok Maulai nadu ka parents body ki samla bat ki long kebe ya kejing shit rem ke jong pi ha kejing trei ya ka kam ngarong apa su ban bun ktin ngelios ngaulut ya kejing keren barok nakini ki reurang ba ka ai ka bangakwa ban ong hang ne kalong kawe pitip ne pintip nadu u arajar katprang ter hadu arajar apulai ngila presyang banwarra ya karoi kapar hangne hapo Maulai konstituensi te hakapa kadu kajubab ka bagiyo niki Pajba jong ka Maulai konstituensi kalong penrem keput yuba tebor kata kajia haud arajar arpolai election nganyo tu ya pi hakatokas ki teput ngadai mangau bos ngulsi tam habanga ken ya ki skim ya ki project ya ki program juga sorkar ngila ai maksimum hangne hapo Maulai konstituensi anai wala kataro aden bangila tau ya ka sorkar ngan ya to ya pi kilong keme kilong pa ki kon samla ngimpat kelet ya ka Maulai konstituensi ya pi ki Pajba ka Maulai konstituensi ngim kelet ngatarai pio i hakak apa nieng cobi ki ki kamba ki kamsan ki ba ka sorkar hapo ke jingalam ka NPP kelale kawai syua ke engineering college kane hangne pelawi enjopi mano ba ai ya kane kawai pat mentangis na ya kata ka VIP road ngatrai pio i menta kadang kam kaya cacai kabayat na Maulai bypass kami satai sa Maulai kiong kaumsaw batkan poi sathe sa ubroy kikam kilayat state bat ngagay scam an nagila det
ya kan ke project kan long ke jengkerku ya kan maulai kon